Otišao sam na priprave s ekipom, da. Tako da niste šli še na sprehod po Mariboru, ker koliko se prav spomnim, če se prav spomnim, ste radi šli na sprehod po Mariboru. Imam jedno mjesto gdje popijem kavu svako jutro prije nego kad sam išao na stadion. Zadržat ću to mjesto za sebe, jer mi je jako drago i tamo imam neki svoj mir. Tako da i kad nisam bio u Mariboru znao sam dojti na to mjesto, jer kak bi rekao, kad živite prek leto dan i na jednom mjestu, onda sigurno da imate neko svoje mjesto di provodite određeno vreme. Da. Ja se samo nadam da bom uspešan. A to znači da bu Maribor uspešan. Ništa drugo. Da. Opazil sem, da ste bili v bistvu v preteklih dneh na tekmi svojega nekdanjega japonskega kluba tukaj v Beleku. Ste bili na ogledu kakšne azijske okrepitve za NK Maribor? Mi gledamo sve klubove, jel to bila Azija, jel to bila Europa, jel to bila Afrika i svugdje tražimo kvalitetne okrepivitve. Borimo se za oba dve lovorike, jel tak? Tak da bomo vidjeli, ja se nadam s oba dve.